Hello, TUNI Cookie News Vezose na bon Tavin Lem Nevin Dunia hi India in Pakistan border langa military exercise ball kit agotai ti mu ahin hitchi hi mi khen khatchun gial han lang hile India in hitchi military exercise a balding chu ipi thukho ham ahi lawaile hitchi a balding chu nidanga jong ana ball jing hi chula ti a jong hi igel mai thewa hin ahin la operation sindur chu I het dewa hin hitchi operation sindur a ball ma sangchat no wa jong chu hitchi tabang military exercise ho hi ana ball sawa hi in hitchi chung chang ho hi azi uma hong ki sei a hi za chu dunia jong hi India in hitchi tabang to gon ahin nei na chunga hi ipi hong so theiding ham ahi lawaile I chan ge a ball go nova ti India in hitchi tabang ki kot na anei ham ti hin sei hoitin a chaina langa khu igam sungova thil dan hole thil su ho jong neucha update in ball kit de way 23 July 2025 hichi ni kho a jong hi igam sunga deyum lo ta thil ho lungi ti ho jong mo a hi in chule Burma gam sung lang jong hi neucha in sei deu a hi in ana veo hitin Burma gam sei kha lo naw jong sot a hi ta in sei jong ki sei nom lo a hin hi jong le I het lo wa poimo khat za chu hi chilang jong hi neucha update in bol de wa hi chawai ga velo chun notam versus notam ti a hi in hi India in Pakistan to border langa hi airspace ho jong hi kha gam tai ti in tu le tu a hi Pakistan keu hilo India jong nasata ki gin na neya abana Pakistan in jong a airspace ho hi hoita kha ta no hi ta chu hi chilai ho hi ga velo chen hi chi India map a hi in India a kona van leng ho leng do ho foreigner chi ding ho hin Pakistan gam sung hi a ho pa jiu a hi in ahin la tu a hi Pakistan in hi chi ho jong chu na ho theilo di wa hi ti a hi airspace ho hi a bona a kha tu ta ve ti ho jong mo a hin alanga India hi hen Pakistan hi jong le tu a hi ki ging sadima umova pan ala jingo a hi na ji chu India in jong operation sindur ki ti pen hi tu ni chan ge ya hi akha nai lo a hin mo a chom khat na dinga anga thu a hi bovin hi chi operation sindur ki ti pen hi chi aki chai tai ti a close na momong nai lo a hi ti pa chu iga het thei dewa in seu a hi in chule het thim na divin hi chi India in atile Pakistan border kom langa chu hi chi to banga exercise ho hi bowling a to gon a hin nei ki ham ti a hi le ga veleu chun tu chunga a ball go naw jong hi Rajasthan gam sunga hi chilai mun ho a hi airspace ho hi chini a pa na hi chini chan ge hi koima hi chilanga nong len lo di wa hi ti a jong hi India in announce ho jong a ball gam a hi ta in wa noile se na mi pi het dinga jong hi ta chu announce an ball sa a hi ta in to a jong hi hung chal ha ding a hi in a huti a hi le I chan ge hung hi ding ham ti pa hi het thei a hi po in hi chiwa Rajasthan gam sung hi het thein devin hi chalanga ga veleu chan hi chiwa map hung ki kai pen hi Pakistan to boldara map pa cho a hi in hi chi het thein di wa cho hi chlai la a hi veilang sai na map hi ga veleu chan hi chlai dunga hi tu chunga hi exercise a ball kit de wa hi ti pa hi het thein de wa I ga se wa in India in operation sindur an a ball la ya chu Pakistan te hin China made ho missile ho mangcha hi jagit le som li lang ahin kap lut na hi in ahin la wang phat ta in Indian air defense on nasata anado dalvin hi che ho si chu India gam sunga ahung chu la masanga hi anakap la gam ta ve ti ahin akhen khat wang chu ahung chu la jong nai ahin la open space a chu ding ho chu air defense on jong alha ji wa hi ni ja chu
Pakistan ten atup le adoi pe no chu ahi le India gam sunga military base ho ahi lawai le sepai galvan koina thupi deu mun ho hi nasata hi ta chu target anabolu ahi in ahin la I macha anasu si naw a khapoi ti ahin hiza chu ama ho hin China met ho aman je wa chu ama ho gam sunga attack ke ball no hi hoita success ahin la ama hon India te zo attack ahin ball no hi khat cha jong hi ta chu ana success lawa ama ho mission hi pura fail hi ti pa jong hi het theine dewa iga se wa hi in ahi le tu chunga India in hi chito banga military exercise a ball kit got hi operation sindur asut job got ham ti jong hi question umai the a hin hi chi jong hi mai the a hi koi man hi chi chung changa hi adi ta chu ki sei thei lo a hin la iga he theme na diwa ga velo hen operation sindur kiti a India 10 anabol pe no chu May 7 ni a bom aga khi wahin hi chi operation sindur anabol now chu May ni sim gup ni a military exercise anabol a hi in hi chi exercise a bol new anaphondo new ajinga hita chu Pakistan gam sunga hi Indian Air Force ho galeng lut nova missile ho a hita chu attack anabol a hi ti pa chu I het so okay de wahin agam hlanai po in hlamasalang chu a hi panin tu kumama a hi ja chu in a hei nai lo deu jong kata sanin hi chi operation sindur an bol naw jong chu ga velo chun military exercise a bol naw chu nisim gup ne a bol ba nisim sagi ni a chu ajinga ti ding a hi tai ajinga chu Pakistan gam sung hi ta chu attack a bol pe yo hi in tu chunga jong hi ga velo chun hi chi news lui khat ga velo hen hichiwa kisaina hi May nisim gup ni a news a hi in hichi hita chu India in Air Force on exercise balding a hi ti a hi thupon ananeyo a hi in Pakistan to Indian border dunga India in nasata a hi chiwa Air Force on exercise balding a hi ti a ana phone do new hichi ajinga hichi to banga attack ana umpei pe a hi in hichi to bang ma a chu tu chunga jong hi ga velo hen India in Pakistan border dunga military exercise balding Rajasthan gamsunga a balding a hi ti a sei pa hi tulha nisim somni le thuma ti chu tuni a pana hi 25 chan ge hi chi hlading a hi ti a jong hi ana seyo a hi in a hoti a hi le 23 a pana 25 chan a chi hla ai le 26 ni a hi Pakistan jong hi attack a ball got pe ham a hi lawai le operation sindur chu sut job ding a go no ham ti jong hi tu le tu a hi mi pi ling law na ta khat jong a hi news za chom jong hin thudo aha nei pe no chu hi chi hi a hi tai ti su iga a he theine dewa in se wa hin amasa operation sindur apat no wa jong chu tarik gup ne a bol wa nisim gup ne a bol wa ajinga ni ta chu Pakistan attack ki bol pe a hin a hi le tu chunga jong hi Rajasthan gamsunga Air Force on hita chu drill a ball deu exercise or a ball de wa hi le 23 apatna 25 chan a hin ball vai le operation sindur chu a hin su zomova Pakistan gamsung hi attack atha ball ki deu ham ti jong hi mi tampi ngai dan khat ai ti jong hi mo hin iga het them be na dewin ga sei sau jeb le hen Pakistan te hin tu chunga news za chom khat a hin the ki novin US President pa Donald Trump le Pakistan leader pa Sarifi kimuto honding hita chu amani ahung kimuto ting le US gama kona Pakistan in galman cha atha ho tampi ala be ding hi ti ho chan ge jong hi Pakistan te hin news an flash a hi in a hin la hi chi chu adi poi ti het pha na chu hi chi news flash pa chu na sata go na api win ngai dam jong a ki thum sa ve ti ho jong hi mo hi ni chi vai ga velo hen US ten hoita thu so a hin ball ki no win US in Pakistan to kimu to na dinga
phat kitip na I macha poi ti a jong hi ama hin Pakistan thu sei ho chu deny ti chu apompovi ti ho jong hi mo a hin la alang khana hi event na hi le tu lai hi Donald Trump hin akile pe kitnen nga masanga India na sata na support na a hi lawai le India to pan khoma China iti dodal ding ham China hi iti le thu thei ding ham tia pan ala jing lai wa tu a hi Donald Trump in alung a hin hei kitnin India sanga hi na sata Pakistan a support ni ti ho jong hi hung ki mukit a hi tain hi chiwa jong hi ga velo chun tu lai hi news channel za chom choma jong hi azat ki sei jing a hi tain Trump in hi ta chu India le Pakistan ki ka Pakistan langa hi na sata interest anei ki tain Pakistan hi na sata to sot ki tain a hi le India in jong tu a hi US sanga hi China to iti pan khom ding ham ti lang zo hi na sata in to gon anei jing ti ho chan ge jong hi news za chom choma hi kimo a hi ta in a hi jong a hi in aji chu masanga Trump ahung kai masanga chu itiam tele Trump jong hin India na sata na to sot na a hi lawai le court member ho jong hi athi ding sa a hi lawla ki chai ta ding sa chu Trump in ahin su hing kit na India to pan khoma China hi iti counter ball thei ding ham China hi Taiwan hi atile China akona aki hu do thei dem hi chewa hi India in jong I chan ge a pan ala ding ham ti ho hi ana sei khom pi jing a hin la tu a hi Trump ahung ki le hei kitnin masanga Putin na sata support pa chun tu a hi Putin tha na dinga to gon nei jing a hi lawai le India le Pakistan ke ka ajong hi India na sata India ahin vil ha ajong chu PM Modi in jong Trump awa choina ho a hi lo la sai phat na ho speed so jong chu imu deu a hi in hi ta chu India na sata na to so na Pakistan hi ana dodal jing a hi in a hin la tu chunga hi event na hi le India sanga hi Pakistan zo hi US in important api in hita chu Pakistan to pan khom ding dan ho zo hi nasata in to gon ai nei kita in hi za chu India in jong tu a hi US hi langa pana hi le iti China to pan khom ki thei ding ham ti lang zo hi amano hi tan ti hi mi tampi lungel a hi in scenario jong hi event na hi le chun India hin nasata a tu le tu a hi China ho to kilung to na ding ai lo le trade sim phat ding dan ho jong hi to gon ani jing ti ho jong hi mu ai in US to jong hin India in free trade agreement ho jong sign a bolwa India gam sunga Apple company ho jong hi Trump hin I chanham khana sanction ka bol khum ding nei vi I gam sungo wa na ki sim lo wa gam da ngana sim mobile ngang ho jong tax kala ding hi ti ho chan ge jong hi ana sei a hi ta ja cho India ding a jong hi tu le tu a din mon hi boy a hi ti chu I ga he them na diwa in sei wa hin tin tu hin I gam sungo neu cha thil so ho update hin bol le when Indian government in appoint tha ana bol secretary pa aman jong hita chu chief secretary pa hin chuchan pur lang jong hi vil ha na ahin nein hi chi vil ha na ahin nei na a hi mi lam kai ho ti chu ku ki lam kai leader len ta ho to jong hin kimu to na na nei win chule ahin ahung vil ha na hi nampun silsa na ho jong ana nei we ti chu mo ahi kin ne hi aban kin a chu barmalanga sei ki lawhen barmalanga jong hi KIA ho hin NSCN ho hi mi som la gup athal ho to anamat thawe ti a hi in athal ho to anamanuvin tu a hi ama ho custody ko yo a hi in hi china chunga hi nasata NSCN hon demna za chom thu so abolvin ahin la hi chiwa he thim deu kha chu NSNIM ho hi junta ho support hi ji wa chu PDF ahi lawaile Burma gam sunga arm organization ho hin avet nom lo wa hin ama ho keu ahi po in
mấy tây ho trong hi avet nom lo hi mấy tây thing noi ho hi in chule ZRA ho hi chu ho se hi junta ki thopi hi vti hi PDF on jong na sata do dal na aneyo hi in hi ze a chu tu chunga jong hi ama hon operation a hin bol na wa hi NSNIM mi som le gup ho hi anamanuvin athal ho puma hi anala pi vi ti hi mo ai kit ne hi ni chan chu Burma gam sung neucha iga sei beo e le het thei diwa ga phono a hi in abana zan hi a news hin bol naw a hi lo le tu ni jingka langa jong chu kain sei kit nin ko tu hon emergency meeting anako ve ti a in a sei naw chunga chu tu a hi kangpo pi district sunga kuki cha ten jong ilam piu I kha piu ka chana ga hon nasata isu gen thein chungo wa hi kiphin na ane win hi chi hi la do na dinga jong hi really anane ve ti ho jong hi mo ahin hi chi chung chang ho sei khom na anane yo hi le kilomin contact anaki bol thei po in hi za chu I her kham wa hi chi Kampopi district lang zong update hin bol hin tin hi chi ho hi athing ta sei dinga chu formality a ki bol a hi bovin a hin la ku ki cha ten zong tu ni chan ge hi lungnew lo hela ki pangjing a hi ti pa hi het thein de vai ga se hin tin mi khen khan in social media thu a hin post na ba chu a hi le mai te ho le kachana ga ho hi apang khom vin hita chu thing noi ho se hi akya ho to win ku ki gam sung lut na ding to gon ho jong ane viti ho chan ge jong hi mo a hin la evidence hoi ta confirm mong a hi ti wang hi akimu po in hi za chu a hin la hi chi evidence akimu lo ja chu mo lung mon thei a hi po in hi chi ho ki sei ho jong hi adi na ta khat hung mai thei a ji chu tu le tu a hi tang khul hon jong nasata mei le ho hi ati luwa mei te hon zong hitima a chu milong ho hi nasata hin til jingowa a hi le chun ama ho ki ka a zong hi hi chi to bang thil so ho chu hung lung mo lo ding ei ti pa hi aki sei do no men pathian ho te hi ven bible in a sei dung ju ya chu a the phat umin tin atu phat umin tin abodo phat umin ti to banga chu tu le tu a hi ku ki cha te a dinga hi igen thei lai tau a hi lawa hi le iki sim phat na ding wa pathinen phat ipi lai tau a hi in ama ho jong hong ki to jing lo de wa hi in ni khat le ama ho phat jong hong lung tho ding a hi za chu kal nam mi te ho mo lung neu a hi lo le mo lung han mo lung chom ti ho I bol lo diu hoi ta lung pi ting ta hi ta chu pan ila wa khat la khat kilung sit ta khat la khat ki ngai lu ta pan ila ding zo hi to gon inei jingova gal nei te hi je wa chu ki ging sa de ma hi pan ila wa pathin hi nga hi pan pi na I thum jing diu hi ei ho na to thupi pen a hi ti jong hi kaga sei do nom ken ne hi aban ki na hi IP area defense committee hon het sa na ahin bol ho neu cha ga velo hen hi chi Churchanpur district lang ahin tu ni het sa na ahin bol wa hi in ama hon a sei hi a hi le hi chi area sunga hi kham theina za chom le numei pasal chon than hoina ho a hi lo le gucha kham thei zo ho a hi lo le nen bo ho hi chi ho hin anop na abu ta lo diu aji chu hi chi langa mi pi ho chen dan khosa dan hi a sama ma jing ta in hi je a chu a hi the a hi le hi chi wa ko na hi neu khat pil theu hi ti hi chu hoi mo bol po ti a jong hi a sei win a sei be kit na wa hi a hi le duty jong anaki po in chule hi chlai muna hi signboard ho jong anaki ta in hi chi ho jong hi mi phalo phabe khatnin ana su sevin ana paimang ki novin a hin la tu a hi duty hoita hung ki poding koi tabang hi chiwa hi a chon wal a hi lo kham na thei bol nu mei pasal chon se a hi lo wai le nop tel na a hin ne ya nen hin pe akimat do kha a hi le ata to a don but na ki peding
god na ki peding fine ki bolding a hi ti a jong hi ama hon pho her sa na ai nei vi ti jong hi mo ai ki nin e ho hi ilha sap naw hi adang a hi po in nga sei be lo han i gam sung inam sung hi ivet na hi le mi tampi hin chomlo ka ho sat ding bo hi to gon inei vin lungel inei vin chomlo ka nom sat jing de nom sa jing ding a hi lo vai le chomlo ka ho sat ding i ma cha sem gim lo hi la ho sat ding pa hi itu movin hi je a hi drugs za chom chom evolvin sumla pai tam pi mo theina ding bo i gong movin ken ka ho hi ipi ka ho ham a hi lo le ke sa ho hi I to bang ham hi chi ka ho pa lungdam na ding a hi la vai le ka ho pa dan to ki to a hi ka chon hinam ti pa hi gel lo hi la tu a hi e ma leisit idam sunga inop sa na ding bo ingai to win hi za chu kham theina za chom choma I ki ve win kham theina za chom chom inia win numei pasal chon than hoi ki ti ho jong hi pathin thu to ki to lo hil khat I bol wa hi dam theina langa jong hi nen bu na ho a hi lawai le thil mo pe jing ti ho jong hi e ho hin ki ga na ta inei lo je wa hi choi ngai ne ma jing ovin hi cho ho je a hi gam sunga dam mo ve si jong hi hung tama khat la khat ki ka a jong kito mo na ho hi ji a hi ni za chu a hi the ai le pathin ho te hi le pathin dan to kito a pathin lung hlai na ding hi ivet no wa khat la khat ki za ta a hin kho iman khom diu pa zo hi I lungu wa I gel zo diu hi kanami te ho avelin ka hin tem kin en hi chi chan chu tu ni a India in Pakistan border dunga military exercise an bol kit ding a hi in hi chi hi a hin bol chai ting ole I to bang thil hung ding ham ti wang hi het thei a hi poi ti a ikigin thei na diule amasa thil so ho pan sa a chu thil dan hoi hi chi ho hi anaki bolin hi chi ake bol ja chu hi chi to banga gamte ni ki ka etek ana hi in tu chunga jong hi chi hunglung pon ti ki ti theilo a hi in hi ja chu a hunglun kha ta a hi jong le I het thim na diu ti a chu tuni ku ki news mang cha hin kel che theina oi chan chu in tin tuni ku ki news ve zo se na chung che win ka ki pai na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen